Yes, reka mbasuhuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana mwese bakunzi ba WhatsApp TV. Nawe waba ugeze kuri WhatsApp TV bwa mbere, reka nkubwire ngo kora subscribe, share, like and comment kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu hakagire ikiganiro cyacu cyongera kugucika. Uri mikoro rero muri kumwe na Olivier Olipi nk'ibisanzwe, aho mba mpabaye kugira ngo ngende mbagezaho amakuru ari gutrendinga cyangwa se agezweho hano hanze, yaba imbere mu gihugu cyacu ndetse no hanze yacyo. Amakuru yo rero agezweho ni menshi, yaba imbere mu gihugu cyacu ndetse no hanze yacyo, ariko reka tuyahere mu gihugu cyacu. Reka duhere kuri iyi nkuru y'umumansera wakoraga ku kigo nderabuzima cya Save, bwaha ni mu ntara y'Amajyepfo. Nibyo ni mu ntara y'Amajyepfo. Hanyuma yafashe ambulance cyangwa se imodoka tuzi nk'imbangukiragutabara, imodoka yagenewe indembe nk'uko mubibona mu mashusho, ayipakira sima. Abantu rero bavuze byinshi bitandukanye, bashyiraho amakomantere atandukanye, na minisiteri igira byinshi ibivugaho, ariko kuri iyi nshuro biravugwa ko umuntu wese wagize uruhare mu gupakira sima muri iriya modoka yagenewe indembe wese yahanwe. Bivuga ko Mansera n'uyu mushoferi bahagaritswe mu kazi by'agateganyo. Minisitiri w'ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana we yakomeje ashimira abatanze amakuru yaba bapakiraga imifuka ya sima mu modoka yagenewe indembe. Minisitiri kandi yashimangiye ko kizira gukoresha zino modoka ibitandukanye n'icyo zagenewe. Ariko kandi turava ku iyi nkuru, ni ukuvuga ngo biravugwa ko Mansera yapakije izi sima kugira ngo zijye gusana ikigega cy'amazi cyendaga gusenya inyubako ya Centre de Santé. Hano harazamo akantu ko koroshya, haraza kuzamo akantu ko koroshya, kuko niba hari, ni ukuvuga ngo yakoze nibyo, yakoze ikosa, hari ikindi kintu arengera. Ntabwo biri bukureho yuko yakoze icyaha, ariko ngira ngo uburemere bw'icyaha maybe buraza kugabanyuka, maybe. So reka twirebera andi makuru avugwa hanze y'igihugu cyacu. Bimeze bite? Kwihuse cyane mu kanya nibwo nari ndimo nsoma ku kinyamakuru The New York Times. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ko amasezerano yo guhagarika intambara izarangiza amezi 13 y'imirwano hagati ya Isiraheli n'umutwe wa gisirikare wo muri Liban ushyigikiwe na Iran. Mu itangazo ryahurijwe hamwe na Amerika n'Ubufaransa, bavuze ko aya masezerano azahagarika imirwano muri Liban kandi akarinda Isiraheli iterabwoba ry'uyu mutwe wa gisirikare wa Liban ushyigikiwe na Iran. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden we yatangarije abanyamakuru ko aya masezerano yateguwe hagamije guhagarika burundu. Akomeza avuga ngo kandi mu rwego rwo guhagarika imirwano, uyu mutwe wa Liban ushyigikiwe na Iran urasabwa gukura indwanyi zawo n'intwaro zawo mu gace kari hagati y'umurongo w'ubururu, umupaka utemewe na Liban na Isiraheli n'umugezi wa Litani nko mu birometero 30 mu majyaruguru. Bivuze ngo aha niho birindiro by'uyu mutwe biri. Rero basabye uyu mutwe ko uhakura ingabo zawo ndetse n'intwaro zawo, hanyuma ngo Isiraheli izagenda icyura buhoro buhoro ingabo zayo ndetse n'abasivili. Hanyuma Biden we avuga ko azagenda afasha abasivili ku mpande zombi z'umupaka gusubira mu ngo zabo. Reka mbashimire mwari kumwe nanjye Olivier Olipi, mbabwira ngo nakagaruka. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, share, like and comment kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu, ntihagire ikiganiro na kimwe kigucika. Kwandikira tubwire uko ibintu bibona, tubwire icyo twakosora, ibindi ndabemera cyane. Ciao ciao.